You ada set halal dengan set tak halal. You punya masa you start tu kan you share with your friends. I assume mostly Chinese lah. Mostly Chinese. I pernah juga nak share untuk kawan-kawan Muslim. Tapi because I tahu mana pot yang betul-betul halal baru punya. Oh, ada yang you ada set halal dengan set tak halal. Yes. Oh, okay. So bila you camping, kalau you pergi camping dengan I ikut you camping, you akan bawa pot yang utensils yang halal lah. Yes. Okay. Kalau yang tak halal, lepas tu ada jiran Melayu ke apa, saya sorry lah sebab sebenarnya I nak share dengan you tapi ini tak halal. Ini tak halal. Bukan masakan tu tak halal tapi pot tu I pernah masak yang tak halal. Okay. You are a good at time because you are alert dengan yes. Sebab I think masa dulu I camping, kebanyakan camper jiran memang Muslim, Melayu. Oh, okay. So sudah biasa situasi macam tu lah. Sudah biasa. So don't worry lah. I think most of your camping recipe also semua halal punya food that we can follow, right? Yes. 99% halal. Ada yang luncheon meat tu, tapi luncheon meat memang ada yang halal. But always version halal lah. Ingredients tu kita boleh adjust sendiri. Kalau kita nak halal, we put something yang halal lah. Throughout your journey as I would call influencer lah. Influencer in cooking ni, content creator ni, apa yang you belajar along the process? Along the process as content creator. Okay. Banyak juga orang kawan-kawan yang dia start nak buat content kan. Dia akan tanya opinion lah from me. Okay. How do you achieve this and that? So I cakap dengan orang. So when you create a content, when the content viral, okay. You don't too proud of that content, viral punya content. Okay. Sebab sometimes people will blind with all these things. Sebab you macam wow, one viral video. Macam sudah sombong lah dah viral. Sudah macam yes sombong. Sebab content, you have to keep trying. Sebab I have to try a few content, many content, then you will know what is your unique selling point. Have your core content. Okay. Macam saya kan, saya punya core content is cooking. Cooking, yes. Tapi I ada post content-content lain juga. Gear punya content, camera punya content. Tapi orang suka tengok bila you masak. Yes. So sometimes because kerja mah, kadang-kadang ada job yang kopi ke apa, we have to do that content also. Alright. Tapi we have to do something, sometimes we do funny content juga yang buat lawak. But eventually you have to still very focus on your cool content. So kita tak boleh tiru orang lah. Kita kena cari apa yang suitable, but we kena keep on trying to do content. Because kalau you tak ada unique selling point, you akan now this one is very viral. You buat content macam tu. Sekarang orang suka macam tu kan? Lepas tu yang content lain viral, you ikut cara macam tu. So you keep tukar. Yeah. But it's quite tiring also kan kalau you keep on nak tiru, okay ni viral, sekarang buat ni viral. The next day buat ini viral. Yes. So kalau you nak the most of the yang advice I bagi, so if you are passionate on that thing, then you won't feel tired. Yeah, you will enjoy the process. So kalau you buat content for the sake of viral content, so you feel tired and it's not genuine. Okay. So if you want to do content, do the content that you like. That's why saya punya content tak cakap. Sebab I suka content yang tak cakap. So I focus. Focus. I can say 99.9% of my content tak cakap punya. Pada masak ikan tanya, I mesti claypot mah. Claypot lah. Sebab you memang asyik claypot. Claypot. You buat, I rasa nak beli claypot tu tak, tapi I takut I buat dia berkerak je.